be bringing you the pain and ain't never gonna change. They say the pen's like a sword. Right before my Soto Shadi was born, knocked on your door, popped the entire mind on the floor, murdered the usual clients just to gain the acceptance of a circle of super tyrants in a race for weapons. Most popular, of course, the AK-47. Bought a dirty bomb for 900K in North Yemen. We the shifty face personification of militants. Facilitate pistol spray, incredible distance behind the scenes of intrigue in the code technology, orchestrated chaos, catapult feared society. Seeds the planet, deceit and evil seize the planet. Making choice, feast to famine. We creep with cannons and spray everything like a fire truck and such. Still smoking like somebody just sparked up a Dutch. Or the Branch Davidian compound around town. Doomsday could start now, motherfucker, countdown. Analyze, mobilize, vandalize the great white hope. Irish Pope being canonized, the portraits painted. No vull parlar-vos d'obsidianes teans, ni de piràmides asteques, ni de vítseres glatint al sol. Altre és el meu esment. Triau un home. Jo ja he escollit aquest. Ara sí que podem anar a la festa dels anys. Curau del vostre protegit que no se vos decanti. El meu va encisat per les formes. S'inicia a l'estudi de la geometria. Puríssims octàedres. Secrets tetràedres. Li ofrenen la proporció encesa de les simetries. Clara és la seva vocació. Ferma la seva disciplina. Esguard els vostres elegits. No menys afany vinclen a aclarir la vida. L'aridesa de moments flectors. Exils. Teans. Torsions. Es decanta i resta l'espai arbrat els buits més sòlids per brancatges semiesfèrics. Pur i net. Coneix el gaudi. Els altres se retiren al seu pas. Dignes, el meu i el vostre, són trobats. Entonen els himnes. És la sang clara semença. Els nostres déus ens esguarden amb tendresa.